sayang jo kampung bertinggalkan karata madang di hulu babu ngobalun marantau labu jang dahulu di kampung Paguno Balu. Janganlah pasan jo pitaru ayah jo mandesa rato guru bulia nak banyak orang katuju eloklah ku rajinlah mencari tahu juntung si badan diri kete di surau gadang di rantau baitu rang budo di Minangkabau. Di kampung reso marantau dek balun Paguno badan di kampung mangko marantau najale yo para sayang onde ranah jo tapian karena laju Eci, tolong ambilin Bapak minum ya. Ya Pak, tunggu sebentar. Nih Pak, minumnya Pak. Aduh, maaf ya Pak. Ih, ini gimana sih? Kalau kerja tuh hati-hati. Lu tuh kalau kerja tuh baik-baik. Dah, ganti sana airnya. Janganlah pasan jo Ikuas lagi Taraga eci jama mama banyak orang katuju helolah ma eci nak pulang ma tahu juntung maafin eci ma eci dak dong kecil-kecil amado salah monggo surau gadang di rantau baitu rang budo di Minangkabau. Ma kangen eci juga mama maaf eci kau malawin ke mama ini eci menyusul asoma pilih dango eci nak bali asoma nak tolong eci di rumah mudah kuasa di rantau main di kampung mangko marantau najale yo para sayang onde ranah jo tapian karena laju karena lanjut
Astagfirullahaladzim. Boleh ke bonaso. Sayang jo ladang betanami, sayang jo kampung karata madang di hulu babu barang talagu jang dahulu di kampung Paguno Balu. Janganlah pasan jo pitaru, ayah jo mandesa ratu guru, buliana banyak Nih, terogak dan jiseci so. Lebak punya di ranturang ah. Kalau mak perasaan ini. Tu ada. Balik telepon nak diangkit-angkit tu. si badan diri kete di surau gadang di rantau baitu rambut di Minangkabau. Ya Allah, nak tahan ya Eci asal ya Allah. Eci suka malawin kama ya Allah. Eci nak pulang asuh. Tabahkanlah Eci di siku ya Allah. Sabarkanlah Eci ya Allah. Kuatkanlah Eci. Sampaikanlah salam Eci kama ya Allah. Eci rindu ama ya Allah. Eci rindu kampung ya Allah. Eci nak balik asuh. Eci nak balik asuh ya Allah. Kabulkanlah doa Eci ya Allah. Amin. Taraga Eci jama. Eci telepon ama mulunyi. Sadang apa ama kini rindu Eci asoma. Dah. Eci telepon dah. Halo, assalamualaikum nak. Waalaikumsalam ma. Pa. Apa kabar Ci? Lama dak bertelpon nama. Lau sua maju apa dek Eci? Elok juon ya ma. Dek syukurlah nak. Maafin Eci wah. Elok-elok di rantau orang ye, dia banyak kandak. Iyo ma. Elok aja Eci sikonya ma. Manu apa ma? Tolong ke Eci jual apa ma? Bukan nak kau apa? Kau apa nak? Pa. Uang kalayo pa. Eci minta maaf kama jual apa yo pa. Eci ocok be ama bongi pa. Eci ocok be ama sakit hati. Eci ocok dak dongan kece ama. Eci minta maaf lo kapaye. Pokok kama kapai Eci minta maaf pa. Iya nak, kami minta maaf loh. Selamat Hari Raya pa. Ma, maaf Eci nak bisa pulang.